ezibhlungu ayipheli unyaka nje uqala siqala ngezibhlungu. Ngibingelele ngiphinde nginamukele kwi-station yomlaba media sayimina futhi umfowakeshe. Indaba ezibhlungu esokukhuluma ngazo namhlanje yizo lezi zokuthi sekudlule emhlabeni iqhawe inqalabutho kwezomculo wamaskandi nangezokusakaza ubaba uDr Bhodloza Ndzimande owayengumsakazi waphinde waba umphathi stage walapha na wokhozi FM I think around 2003 and then wasekhetha ke ukuthi retire ngonyaka 2010 lapho wayesejoina iUIF esoba uchairperson wakhona. Sithi ke ubaba wethu esimkhonze kakhulu makalale ngokuthula lale ngoxolo uyisebenzele indima kaMaskandi waphinde walisebenzela nje isizwe samaZulu nezwe lonke eliningizimu Afrika ngoba mawubuka shuthi waqala ukusebenza ngalesa sikhathi seapartheid kodwa kuze kube namhlanje ubesanegama eliphezulu kakhulu. Emanye amapost engeke ngawabona ke ngeke ngabona uSithandwa Nzuza ipost yakhe ethi I joined uKhozi FM back in 2008 under his leadership, the greatest ever to live, and had a vision for the biggest radio station in the continent. What a gentleman. Lala uphumule eqhawe. Rest in peace Dr. Bhodloza. Welcome Ndzimande. Kubhlungu ke baningi abapostile abahlukahlukene ama official pages account even the KZN department the KZN government upostile itweet. Ngiyathemba ukuthi futhi ngicabanga ukuthi uzonikwa umncwabo osezingeni ngoba phela elinye lamaqhawe uma kubalwa amaqhawe aleli sizwe ngiyacabanga ukuthi akufuneka sibale amaqhawe abese groundini kuphela abesemgwaqeni kuphela namaqhawe abesebambile lapha kweze entertainment kwezobumnandi ngoba ngiyacabanga ukuthi imessage ayidlula ngabo babhodloza and ukuba nesibindi sokuthi ayiqhenye ngokuba umZulu ngalesa sikhathi into enkulu kabi leyo. Siyabonga kakhulu. Alale ngokuphumula baba wethu. Siyathemba ukuthi bonke abanye bazohamba enyatheleni sika baba uBhodloza uBaba Ndzimande.